تەویژیانا پەنابەریە لێ کوردên Rojavayê Kurdistanê bêhêvî nebûne. Xwandina xwe de berdewamin ta pêşerojekî xweş ji bo xwe ava bikin. û di destpêka sala nû ya xwandinê de sedan xwendevan berê xwe didine dibistanan. Wekû mîna kampa basirma û di dibistanên ji bo her du qonaxên seretayî û sanewî hene û sedan xwendevan hembêz dikin. Xwendevanên qonaxa seretayî tevî keyfxweşiya wan ku derfet ji bo wan peyda bûye da ku xwendin bibin lê hin daxwaziyên wan hene. خوازم جلم منظمة آریکاریا مبکیش بو جلم همو محد بن و که هفدو بن. مامۆستایەکی vê dibistanê ji aliyê xwe de behsa pêdawîstiyên xwendinê mîna lênûs û pertûkan kir. destpêkê spasiyawetkim hatine vê de ji bo rewşa طلاب ببين ومامۆستا ببینن بخودê elhamdülillah yani hikûmeta iqlîm gelkî alîkariya me kir û weda baş elhamdülillah mustaqir bes pêçik meşakil hene mesela طلابا hinek ji wan hîn kitêbkê min cilê wana êm wehed îsal hîn nedan wana cilê wê berê hinek ji wan li wanayê tê însan mezin dibe. Li aliyekî din xwendevanên qonaxa sanewî ya dibistana Rojavaya têkel tenişt waneyên ku di dibistanê de dibin daxwaza vekirina xolên fêrkirinê ji ber ku rêbazên wan giran in. Ez dixwazim ji me hemû kareşekekî muhed çêkin beebrîn em hatine medresê em tilabin em hatine bixwînin her yekî bi şiklekî tê em dixwazin şekekî muhed be û îdafeten ilo ev munazematê dehm tenîn em dixwazin ne bes binav bin yani alîkariyê mer bikin û ji mer dewrata vekin û niqs kitêbê me de nevin û em tilabê ilmî ne jî em dixwazin muxteberekî ilmî ji mer çêkin wek fîziya û kîmya mesela gelek şogil jêr dibe ew jêr dibe dîzelk em dixwazin muxteberekî ilmî ji mer çêkin تيدا بعلمن يعني نبس فهمي ام تخوازن تطبيق كن جبوش بيرامن نشي مستقبلا يعنولو بله ام وقت طالب خندكار زانستيمه بله ام هندك كيماسي مهل ليرا لو كامبي وكو مدرسات بجك تانغا ماغوستا وك هندك استاذ مختص بوما بيوستن و وك جلو برق لومنينا وهندك دورات بوما بيوستبون بو بول دوازده هەروەها مامۆستایەکی dibistana sanewî dibêje ku piraniya xwendevanên kampê hejarin û got ku rêxistinên kovî karî radibin tu alîkariya pêşkêşî xwendevanan nakin. Rojê çar cila tebdîlî dikin. Hinek feqîr hene yek salî ew cilênê qedîm wane. Zor munezzeme hene IRC ya Intersoz navê wa demê teعlîmê. Em tişkî nabin bes Intersoz em dibînin birik dem. Munezzemê dî binavin. تين رسمي اخوة رسمي طلبة رسمي ماما صدقين والسلام عليكم تشكي تقديمي ظاهري تنه بس هاتن اوصل منظمة برك دفتر توزيعي طلبة كرين وكيدي هر دفتر كار طلبة كاري دفتر كي بحزار ديناري بقري بس طلبة زور بيستي اشياء طلبة نبس او قلمة بين ديناري بس شش منقايه Rêveberê dibistana Rojavaya têkel jî ji aliyê xwe ve daxwaz ji rêxistin û kesên peywendîdar dike ku alîkariya xwendevanan bikin da ku bikarbin xwendina xwe berdewam bikin. طبعا ئەوە چێتە 4 ساڵ تەمەنی ئامادەی ڕۆژئاوای تێکەڵاو لە 4 ساڵ دامەزراوە بەر لە ئێستا و خوێندن بەردەوامە لە قوتابخانەکەمان زۆر بە سەرکەوتوانە. طبعا خوێندن لە کەمپی باسرمە لە ئامادەیەکەمان بە زمانی عەرەبیە چونکە منهەجی سووری هەمان منهەجی کوردستانە هەرێمی کوردستان بەڵام بە زمانی عەرەبی لەبەر ئەوەش هەتا حەدێک لە مەسەلەی کتاب و پەرتووک هەندێک کەم و کورتین هەیە ئەوەش بە پەیوەندی لەگەر بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی هەولێر و بە واستەی منەزەماتی ڕێکخراوەکانی وەکو یونسکۆ یان وادی ئەوانە هاوکاریان کردینە و سپاسیانەکەین هەندێک کتاب نەبیتن پەرتوک نەبی کەم و کورتی هەیە ئەویش لەو ڕۆژانەی دادێ جێبەجێ ئەکرێتن و کەم و کورتیەکان تەواو بن ئینشاڵڵا. Tevî êş û azarên penaberiyê lê xwendevanên kampa basirma hêviya xwe ji bo pêşerojê mezin dibînin.